oyuro munyagitari agatorera ngakia kinete ngakia korimirimo yaye yo munyagitari twakora Omogano yo ikyaro rengo mugare nando rengo mutambira nditkorera twakwara bya senjera yabene ikyagere na tutugare tukobanere araendera gotwerera mpaka tukore Omogano nyira nanyisa Nunda ni gamanyire mono na akorete mirimo yaye mirimo yaye asukurusia Finance account ya Kisii na nagenda ndino gukorera bwaye asunyagitari tandira gototebya asenjera yabene gotosuka enero Ndizi TV wasuma Gusii na batebi mirimo yani garenge multi-purpose. Main commissionary kuwaria ndaba rwire. Twakora twango operation. Eyo suneme twakora na Italy. Kamna rengi Kisii. Twakora mirimo n'abantu bakora Russian doctors. Russian doctors twakora patato. Balengo ja Kisii hospital. After every 3 years. So to answer, no, we tell them go number of. Bakora operation nyingi sana. Tuanchira na paka anja. Akanyanchime mayana. Paka kangira kan introduce se embassy yabo. Ase embassy yabo tukaendoro. Tuakora agreement. Lakini ndina lengo chairman wa civil servants union na wate position ye kile position ye na ikora wa nyende civil servants union. Nka take position ye tuakora agreement na embassy ya Russia. Patriotra specialist. Kaya ma kule 3 years baich. Tuakora oibo Italian tuakora ngoro kunofuruso very good surgeon. Ekaya nenche ngabo right ngabo omokoma sana stis ko son tuakora operation ya ringen kong okora muru ta kabala kino mari ya oba. Ori abanta ko kabancha nkaranga biya bacha to konya Kisii. To ganchira ne embassy ya ya ko 3 years and you and wenda ga chaga chore ngoro kwa Elioshenko. There are operation very many difficult cases, very poor. Asoko tualiwa operation back operation yaera. Nasa ya sana mkoje. Paka kero Elioshenko lenko genda. Ngamuleta bwana pati agate umuntu yo. Tuakore mimo kama nere, tuali kike tamu, antumba uwanja. Lakini umanyete nere, inche na nyasai, na tuakoye tawantu. I was very happy nungi Italy yungu kwa Elioshenko. Akakora, akagenda, na ndio yunda kama ndagochoro yungu kwa Sefagoski. Nere tuakore mimo ya koma na baro. Yani kwa yali miaka kianda, tule naba rashi wakore mimo Kisii also. Abantu waita baka konyaka sana, na nchi mwana nange mwana statisi waba wakanchira na sana kwa sababu mtu wakarete miracles anu waira bagwena abona ba mnyagitari bakarurense ya Russia baka wana bueno abona nata kura gobori akase murubiru mwanone Russia ndobo nyagitari Russia Kisumu ngida Russia ngi barashi bajira ngende batato konyete mano kwa wale nyagitari Kisii wala tin kumanya nchi mwana yani was no, asoko lete memo Kisii tuna nkomanya. Administrator mbalengo. Injana nyana linge sema ya administrator, ya administration, tuna linge nokubwa. Kuri nduma iteme wese kali ya watu kubwa. Tukagendera na barbo bamba kura bakagenda ngako kare memo yao. Abona yendera tekiye na ko nakore memo chubo nakore outpatient nakore theater. I was active and I liked it. Pakawana karwagenda nyagitari agacha mu Afrika mu Gusii akana nyagitari tutete bande kurushiko dora akana wana Russian base on a period ya karwa ko 3 years bakagenda complete bachake me no nyagitari ba Africa na ba lenge ya bande ba ngocha ba ko ba lefi ko le nkarabo lakini bia to akorte me na baro Ocha unkolete mermuya ba nested sma cha wakamento wakaba banne ko se so renchen ko freedom to akorem in chance akaro to akorem me kana ko lange weekend ana de to no weekend le na nya tri bagari ko soa e union ne ba ya ne Italy na karta na bravo e mi anche yos ba korete 3 years elective positions.
kiro kiane kiwa chairman mbare ngi gacho wa yuka no ndetara gacho tako ko ri ko chairman so nka wo chairman bo banya Italia for 12 years eyango gati bai de ko nginyoro ngana rengo this year mbai se pakabona to akole patiana na kenyingi mawagacha pakabona March 11th ndo akole te bone this year yegitale bakoro kenyingi mawagacha ba pak Kisii and Nyamira bagacha bone na ba itirite chibole to kabe seremoni yo ko nyora magas kwa parte so ko nyamba bang ngate eshel ba ngate nimbo de nyombe mbegete koro kiwa kwa le bwana by happiness pakanga ngombe a present yo tangana konyete myake yos ngombe ni yibo tenga naireka e koro kenga asule kole me no bwana ni namaskar autoskan tana want ba mi tawa my colleagues for all those years up to this time they recognize me as their leader. Ono ndi wacha kotika emermayane nga resign nga retire 1988 February. Ndio kwarta ya kurwa siga serikali tani watu wenye ngata kwa serikali kuweli kwenye tuwele kliniki mjita na lengo kwa Dr. Kulundu alengo mwacha kwa nyagitali na Dr. Mbati wakagori nyagitali masawa wakangi cooperate kwenda wakaloka mnangaro mchena nko endoro no to nko ndima maambie sa sisa challenge na magoro mwali yo wakaenda Dr. Kulundu wakawa transferred na raje ta tigemermo aje ka o minister unfortunately na ita ko Dr. Mbati kaela Nairobi akantir boni clinic akantir 1984 1988 ngaritaya ngasoi clinic kuweli naonde ngokole mu general duties ENT clinic minor surgeries ko na lenge amaina nkolusha marwera nonse aborere bagocha bakira ina na bana kubarora abanko yarabana problem gete abarwate surgery na batuba se surgery manyete Nairobi abanko yarabale gaini na batuba se gaini close in Nairobi so I've been very happy lastly bayango ki mankoyo umuswati alacha ko completely for 66 1916 up to this year. 2016 up to this year, I complete. I got two chased. Oh, Chanda, patient, you know, that I call them, I tell you, as a Nunda, Moto. Tell you the West. What then I came to it. And I am now to Muncha tomorrow. Okay. Tama was in it. Tama was in it. Come away a corner. Kwara kantebe kumwe kajana amaene umuchado kuna uchadik 2016 up to this 2022 no akamu mwana kama tebe chondetera mafasi au kwa wali nyaka sabu mego nyachani akandetera ma yos agandenga mwali mnyaka indo chigante na sinyiru endo ongomu na ora bebe ajo te pale soa ingeje yu pale soa wa te akomura bo daga tengo yenda sumya ina ko nimbo terieta bantu na wali abange bakibawe no bantu bago ta sende wa ko rifar ngakubinka ya mwantasia ya karo leo ndina taraye kumuli kile leo amale wa nega momento kama they come and see me after 2 days after 2 days ogo tonte ina lueta madewa kwa gete bleeding is stopped immediately okay aga gete mo iga de tana ko sakamia ke yos 16 years kwa tana ko vera sabantu lakini ante bono biana kama tena kama menta malio kama come after 5 days ogo after 5 days ate biande lakini bona ni examine na wale mudi kupima kutukuma pima ko linga ya I think one of the tubes
charo ni mo tena ko wale utakero operation chira ko ya kana nyara ko ga ke si me sume Italy Nairobi como le fa ante mondetre kaya na kumulekera kaya na aikagalia alcohol operation akaira no bocha era to bocha ngara mo pero ante kam very happy dia acha parents wa bagacha wakando kunga kera ndia mo ngara sa akaya na recently ngutango ko yango etande nakumat ene kismat ko kwani muswati I was very happy. That's why I took it. When I got the ninja nyarebe. Ninja ko how I was very happy. Kumbata na mate. Ninja na arura alia, arura sana ngiro. Bono na kumate le mate sai. So I'm happy. Bono nai nganya ku masaba na onde kismat. Nimbwate nyumba ya ne alengo. Pintu biana biospina kore na italo goro na umudega igobona mubero ndo bwensu ta untagete akonyoraga no akonyoraga angwe goro to te biana ta to sumu mukumo ke ida ekato sio mia senza miri di studio ko na mono tena ilikuwa korete kwa rusteme na bobo kore na bado andrete ko sababu kwa jito kadana mbiro ko na mbiro tari ko korate to da senza miri di studio to ma ko na ase ida ke ya maga to ile ndo mwachumuri Ndizi TV Ubwansu Gusii Ine nomanyete eke wekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsenye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekiroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete majumuri krotori na isa Nunda goto era nene kra utumurike na utateburo yo bokoreri aso bonyagitari sa korero bonyagitari myake mengena na gendrete bono utateburo no suira se clinic ya urtai process rekali agana sense maya masabali akoro ande bono ira ndira se clinic ya asa de na asari boni ande utor isa kapa no mama itmano na amaino na ko gadiri mono ekro kwarde usiga wale ngota maana tu chinda ancora kana kini nchini maana to na maana kini mira maana ngora general na kwa sababu na karata general wata kile department na karata so we want to care and speak iba maana amaini ile part of the extra training na karata ngokonyande ko usanda maina lakini marwera ndo speak ko waliande nimbate laboratory ya be registered bono certificate ya na Guruariande Maroirandos. Nimbwate qualified nurses. Ado kora counseling ni hormones. Utokora komo. Iko wana kama mtawo nyagitali ya Maroirandos. Maroirandos. Olingi moto gore gimo bobe tiga. Ya just kende gions na wanko mukonya. Asempe na tarikona. Una bona last month we na chaga kara ku wari kamaro mu we gara mu.
ngo chikupima lungs one lung is collapse aye ngamwama leo yokumeke achiro atinka mulfa nyagitali yanana bachikupima omwali bali bachupima gali kanga bali okorobeya pagacha antanga ali ntoko kaimu kanje bekomanya ngenda paka nyagitali kamwera department dichos chopima ngamwera ali satakira ko bera kamwe kororo akamupima akanyolenkia rolete akamweka treatment akaenda kumwalia moyo na cha antembe ngachikulinga kanga lakini ngochane ndo bwensi ogochoro mubere rongo murwali asen kokora revaro nimbwate unabona ENT igan kumulfanda sa Dr. Tom surgical kumulfanda sa Dr. Wigara medical kumulfanda sa Dr. Ongeri so tubakanya bakongunde mwese kabago cha senda ko bakorera bango asenya atigo yara ngo akesi bigale na mutuma ande chenyo wali ebono muntu nabo lina ngwari dai dikuru serikali inkyo tabereka otimo kerende kera ngo akorde serikali gwara akorre mirime myake yemenge utabereka nunda nando goja sikini kyoga bono me ndo chimirime yo banyagita ali yo nyanjete timaiti naturally yo nyanjete ugote na nkranga ko botuko nagenda abana bara naturally I feel yo so tengo sara ge irondo tino me nyagitali nyanjete ande nyangita babere bana mo for example kero muera achira ntebiringa na wenere ko 3 mami dena verega aroli abantu anga 3 bonya ba chande kire myaka ba chire ba dena na wenere I'm very happy kero ngote ngo kuya kuna wanu muswati na ita iga chaka kantena wene ngono I feel very happy oyo ndo tukanyora kante I feel very happy iko to kunyaro garansa isiko tingu ya chinda chiko ndyanka ande ntabu atuna na mate mo ngino na ga sile takale inche bwe kada karo tingu nyara ko vera inche bwe kanga onya itu vera sabantu socially asenge junya yeta nya yeta na matera ne ko wala wantu batagita kumenya matera ne ko ya YouTube intereta matera na YouTube na ko matera na sa Isaac Nunda ibono intereta ande abana no jugonte ke tereta na ngi ya ko rido batera na ngi ko no parents city amangana matera na ndi kwa chitu ja batera mungu katoro la de na le batene no mora se ki kya waiga ibono na ndo ko ri ba ibono na bo ko jor ko na kora o ko le bwane ko na de kanisa kanisa igonde kumulisia ase kanisa na kanisa ngotera na matera banya ite kera ngo na matera na matera dia banya ke ngo mano ne ngo ko usabia igoni nyanje ta matera nyanje te kanisa ya sai no mulishona asa no ajita bungo swanda ase pati de omere ninta ko joto dai goro nando Omogano mo casa matera na ase kondia ningo bugyo bantu ko na bargo ko musolento ke ngiro te lakini mono da dorato te bige gasense mo yubunya gitari ngakyo kombe bunya gitari boli kare na boniga into yonjore rigose na kioro onya gitari asema ito bole na tina omo ko sana ndo ito bale professional ane babo ethics abawo nomboro bakasana babo ethics nankujeli kwa sababu wande wako na mama yetu ngomwele na employer yaye iyo mwele kale employer yao abo wanda ko mama sikali ande bonorera mabere kiraja sole igacha sole ochandike taje tia sole asenje yera igacha sole ochandike more titangani morera mabere kiraja kwana nere umanyo michando yaye ukomenya michando yaye umukonye ine le polisi ya nchi kwa sababu ndoche na aka tu akolete training ito mtu aliete akolete magistrate ne a judge ne tabu tukalie ida na tuwenda konya abantu baitu ubwate gitabu ko twate kyo muntu ole bibilia oichi basi judge gaita se klasi itu yons ala tiene tumate bibilia na tuwenda ko machikali yons wate no kole mema ito nimbwate ile yo na dieta se que som judge na rango corremelo na kana hata mkristo na rango liturira una tuwenta ko aseme mayana mndana nya san ko yana ikirega ngo corremelo ichire ye kanisa ile ta ko yo nya jitu muyo na mna nya jita wangu yo
ngo gatara kore mimeyane ye kanisa amane ye bwali asomuro biri umugano ne abantu barakonya bakorega suku bwe babetere no nasomye itero nabyora abasemi isa wali bonde bwensi natabo mu bwalia ko kore memo yao anche memo yao na ende kerwa wocha sole kwana nere mo wanchene eka po nere abako yenda nka ole no mo ko na ro sina yenda vis na ro ruya na ko ruya yo mo te ya bantu ba minto bons ono yo likini utali kina so kore memo yao remain calm ende ka bo wanchene asa bantu ba wocha kona bantu ko inner experience mbwata ase miaka ya yons engakia kwa baile kwa bana bokoreri kwao kwa ndona sasa kanya malio na kaibiri kia sikuizi tukuna malio kaibiri kwenye Itali malio na kaibiri ngakia no bokoreri bantu mba kaibiri bantu ndio jo anje kwa malio timbaro chibono kwa sababu mkonya na wale ukoragereri kero kwa malio ya babiri ukoragereri ngomba hiyo na abantu bali na kale bakaibiri nyagitali bakabera bagaza nyagitali timbaro chibono ni sana baito wakwa ndo kirora Mario ya serikali sike Mario wansi soko na soko ncha sen koraiga abantu toka kome mbako yibera Mario abako yibera Mario ngo bakania ndo tegeni bote dia sabe ni kwa ko ni bata Mario ekere ndonde ndi to yo mari ko to jokora ninga ni joto tebona guru ya matera una ni kwa jaito tera kini bono kora tebengo obo bisiase Omogano yo mate bigori biao bale bagotumbaga isaka batari konyara no konyara iga ani batari batabu atinguru si ke au bate miage kwara ri biage ono strong iga kabisa isaka una nawa tebia tuancha na bantu bons tu eso tore la mam tu eso tore ko ga chiri polisi ana ko kamambia kanto ro batara ko mongotera kero ko kama Yuna na ver no mo ko na bo ya sa ko na ko ke kanto na ko tena ko tero ko mami ko era tale ni na enda ya ro kolia ko to ko ri nda ya lengia etali nda ya ko sali mo ro ko e ko ndo ti nda ya ko lu na nde ga nda ya ko le chi ni mono kinyama once perhaps limayo na mo na tole nyama sinjo mbwene baracha nyama ya ne de kul nan koko ndo chiko longa ya na makuri ne nsu as dinero sirio ko biaga na kwali na era ma chisa chance mo da ke ko to ko ngata na sa ga ko to kuli na era ore na era ngi ko se wala ga na no ko ga ra no mo ko ko ra ko ga chi na ra era ko do de ko ko no mo na ko polizia na asende music na era semo era tinko ya da wati music semo music na ko basema buna bono ndega music hopi bona ya hopi ani music ngi wanjele matera bono tu asoiro yo ya to matera ni jo ya ko mo ko yisa jus matera matera kiano si kiara matera usanene ayanka ngwara ya na ma ko ko ngotera aye kanisa na ko ya tera yo ya njiti mono mono ya na ko recording amatera ye kanisa mo ya ni YouTube na ka amatera na atonyo YouTube mo jumo ni bono tikato na semo tipo ko to ko na to tenga to jonyo na matera YouTube ade na ndi aje to ya tera ngo bugere kondi ani kujero to bugere ya ke go to suka ngena to rasentu dende ya gata Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asedekoda ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV
na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomo Gusii. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyobuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Court mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. A company ya Davis and Shutleaf nigo ya korentire chimashini au chekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abalikiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwatia mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichicho tumeke stima gose sola kuruwase chibohol gose bisima uikase tanki yao voigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bago kubugoria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road ange nebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakiresimi ase namba enotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano Gusii enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire Gusii enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere Gusii enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shutleaf ango yobo kori emirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero Bono mwanju muri ande karo tere nekro asomo timogo bono munyagitari go sisa kanundo to tebiria mangi gro yo bokora ribwa ya senza munyagitari ando to tebina na bugitia matera na YouTube ando to baina yo pia yo te ana matera music to ta kumaina igente kabwate kaya kero seti ande ngakyanya ta matera ke te na matera ni ga como omogo konka de igente ke ana ke golite 1955 April 1st MTC sana lenge training ndo apakaine na abantu ba military njarengo ya lengo kwa East African Rival aso yo mo umanyekane to kwa Idi Amin no alenge Idi Amin akabugire gente ke monomono Idi Amin ando monto na lengo kwa Nyasala na lengo kwa master na lengo kwa bugu ya sana
inga weka ni chinke go kagana Ngente ke mwede miaka. igente kanga na kigora Nairobi 150 shillings 150 na ale training to akatole westo anko training umushahara itu to 48 shillings and 50 shillings ngaji beka ngaji gachayo paka chikaisana igente kwa sababu kwa sina bure ligo katika ko welinga kigora 1955 ngaji ngaligo montondo serete sanduku alenga mukapenta igona boda na igente ke kialile na ne sanduku ya lile bya omontondo serete sanduku alenga mwalimu ase MTC olenga mutaito olenga carpenter abantu public health bakoroki carpentry igo muntu yankoro public carpentry public health igo na ro serete yendeke alenga ko Benjamin Kilemeko agante gente agata ke pim agante ke sentima ira ne kos agacha ke beka ke soin ke gancha ke soin yoku wili ke no krema ku 1955 ku 1955 ige ke mwede miaka ku 1955 mo ko ke ko nkawe nke bona ai bawo Idi Amin no monto yo Idi Amin la ngalo wa ko lakini nkoro ko monto ndoko mutaito lengo kwa John Mark na nkona mo krema ko ono ko no kile ngamanya mutaito no ko ni mate ko nte akanja ke matara le mokoro gocha de kin ko ke watara ko nyanje to mada mo ko bra ko wegen yes H-A-P-P-Y. I know I am, I'm sure I am, I'm H-A-P-P-Y. Yoko bege kiara kia oma. Iga kiara kira kwa bengkira. Anu mera ko kende ga. Anu mera ko te kiara ya kana neke. Kibua te ga. Age porro. Ona. Ke ko buko ko kune no. Biar kabisa. Gomo ndio je wake bugi. Inchi sa jamoro. Jamoro. Kila tu. La unko kila tu ni bota go kala. Unko go ya sana. Ko ya sana. Na kangu kwa ndio sababu ko ya matari kanisa. Ndio waje kwa dia matera ya ndio ali YouTube. 1951, 1981 na chakati kwa. Ndio tu. Kwa matera na YouTube. Eyo. Ahora
Okay, mna kiri gamna ya ite tinda karo sina unge ke ditinge je okay. Wagene de 1955. Paka bone. Kembu de miya. Wakango kenda sa. Bono anene go dana matara yake kreso ko kebugelia. Na ko bosa mikura ro bantu barbata batatori ke tirende ko se pago sire dia mangana yenchi. Bedra mondara kono ko karbuna matea ya bantu pago sire di nakura ba. Entunda mateve kanisa wajanya sae na ro ya gare na ikirega. Oso abunya ndikinya sae Yesu no motori na sabantu conspeak denere. Kere ngaki ubwato bako ubori nyasaye na bakokwa na bakonya na ankoranga okona abere wocha buna I've had miracles data y'umuntu utanyara wanje ngaki yema na ibere tucyanga cyane ko runka kurumu no kanya cyanga cyane cyebero kuriyumba murango bwatu mukagende kanisa ngake kono mambia Mora to mas na ibe mora banga ke ko ngata ya ka ngai na ibe ala changa cha na wo chi no to sa banya sa mo na ma be na ga ka kan to sa ba ga cha ko ro ju bo chi ang ge ka ram ko na go cha ko ta ra ngora ngoi ka nge ga so ku mi chinga ga nya ro mo to bo atre mo osberi chinga changa be te ne chiane ni che be 우리 뭐한테 이거를 보고 이러는 거 같아. 다또 뭐 뭔또 요바티 한게 지하게 되네 지안. 아까 그 들리잖아. 로자 이거. 까모로 빠. 아예. 예, 까모로. 대마시 시작하지 되잖아. 빠나 피가 배. 니코. 아가자 nentu pakkaga. 야소 kuchi suku muchinga na bagara ba meya to boka. Bagara boko ba meya to. Janga jinyo baba ga ti dugutu. Agabwata kirama ya karushesa sati karushanga cyane kirama bako. Agare. Ano gana cyo. Cyanga cyende sikunya na hake report police cyanga cyitukaira police. Kawata cyanga cyina gete report igoro na cyine cyane na cyite. Muntu ibeta no. Muru ya kabwata kabeku magasoba ne ya. Katora cyanga cyane. Nyasa tu nyasa ko yana mso. Kwa nini kike yura inyore kabisa achievement ndio inyore tena kabisa kwa kore ase umogo. Kero inyore kabisa ase vinge kwa kore. Ndio kike ko inyora isaka kabisa kemo. Then kero kina nchi achievement yana kwa. Akaron kuru nyagitali. Ntwabwate kyama kyanko kwa EPDK kya wale maro. Dr. Bwaka nero lenge chairman ngabo ekaragenda ngabe libali ngabe chairman toka ende kike wataka nyumba sini twankorera musangerikano ngakemu kigende kyo twachara mu nana ngo muso nguru kurani nero lengo ase PDK toka unde kero kemi kabe kike PDK tokarangilia Mondo con Nairobi tenete EPDK. EPDK yo ya tenete no mo osa manena mo nyamba. Honorable award. Might mudi award. Na rulenge chairman igoro. Basinga joini kemekyo. Wachake egente kyo. Yagitali tokanyana bona mbatagitasi akobera. Nkawe kana tuwa anka na Nairobi tuango ande musagere kana bantu bango je kurwa sekera kere district pale ngo cha mkutano ase Mr. Wori alenge chairman ngo wakoro musagere kana ko bagachara bantu wenda ko representative sekere district muntu ndigite yo tamayet tana na introduce myself tunataka tuchague huyo awe representative ya Kisii. Gachorwa representative ya Kisii kwa EPDK kwa representative. Inche chairman kwa representative. Gonko ndatola ngi mkutano. Eke ndatola ngi kuchi mkutano abantu bagocha kile district go introduce wale kera ali soba sakwa memo kya corona musasari. Nkanyana abantu ba tenete umontorongo yiro tenete chitairi ndo batero ero lia ngotu ya bete
presented by Norwegians. Tia wa taili. Ngai na rumuntu linga matemi. Uli tukabata seitu. Tibuwa taili. Koranche. Uchukua ndeta taili. Aganja kutoa taili. Karanja kutoa taili. Umuntu yule ngomutanga ni alia. Akana taili chukua Kisii. Akachako buli taili kile district. Olia kawakani, nina taibina, mayo kana take. And otherwise, abantawinya otakete galinya na bakubuli. Oli waranguli nanguli tali, ngabuli. So then what achievement in what take kwa ni ono. Tukabolia. Tukaewe gali for Kisii district. Kocha tukabolia, tukaewe representative. Tukanyara abantu. A good Samaritan, agatoachi besa, tukagachere center. Igo berekera inseyo bora igwa. Ebono. Ontoga ite Kisii rehabilitation center ngari into plotiga Kisii katolena. Ngaboli Kisii hospital montolengo MH lengo ro. Agatoa plot Kisii, tukagaje Kisii. Wanatubwa Kisii Rehabilitation Center ya kojera marwa wange bintu. Iwo nera achievement wa. Nera ina nro na achievement ya ita. Oya de Kisii hospital okuboli Kisii Rehabilitation Center. Epirike oya ndanya mucho gachena. Obo sembi wa bomweli ojasu mwanjumulio kuligiria sumulobelio murobio. Obo sembi wa bomweli ojasu mwanjumulio krato ko murobelio. Abantu bantu watenga ngaki ya bere nkomu. Keep left. Keep left. Keep left. Simbate chira komasi. Igo tuchi ochira to komasi. Adon sia sole to ko na ko ngole bwens. Kabo muamilifu, kabo muhoro, ancha bantu bonso na kwa anjite. Pole. Mbemano mwanjumulio kabisa mbemano isakaso tondira mwana to apande asige keke tambe ko boniga. Nande mbimano so utwanjira mbimano mwaga so utwanjira so mugano gwato iro muyasi wiki chibere mbimano mwanjumulio karo kwera libali ya bene karo kwa twari kwa bene manaito karo twari ngena isaka Nunda yoro munyagitaru gaboniga nado tebri kliniki kyae kegendrede aseo kenyora nganga yora aye ko quick mat maya kliniki na ko Kisii Central Medical Clinic. Awo chonyo quick mat maya na rule musawa igoro wala ni quick mat maya na unko memeli anenso yanko omo wocho monyo ba albon so alengo imbu ata bunyagitali bamanyite babwato juice para chato ko yana ko na walo mbimano ko wona ko monyora sayo kena enda to ko redi taralita na alita yidi kurase mirimo ya serikali ko redi taralita ya so ko redi kerate abuna okurwali umurwairo rwalde eneriga sia ikya nero ko moemerimo igo nabo kumutara se obisi ya kero ko guru wase kliniki kya mbimano kero ko abwa kemoro berio ko to gacha gitende to akore ko ikabono ko wakira mbimano ko ande ni gente ke mbete miaka na ndaga tema ngo ko bereka Kora jako nange na bongo ta Mbimano no majumuri to nyona ne ikenda sumuru Omogano yo kora dero morobelio yo amo na Joseph Mokowati mbimano majumuri kaba manainte kila ditu